Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. UMLA ka 17 North Shillong constituency ubarit Adelbat Nongrom ulong ba kum unong mikmat joka than kwa ban shong klikti haying here de ka jing sngokya ulawan mi sa surok haga jika baroning kali ka mai taksi ki bayat na jayaw mokhar terter sha mission compound ban lab bana ka eka daw ka bapanlong ka jing dang kali ka bajur bha haga ne ka jaka man kapor ya kane ubarit Adelbat ulapan pau mendaka janmit ka handre tarik nai wing arjar arab saw syakilat pathai kubor hadin bu ulawan ban pejbnya adalah dehi halor ka jing dang kali ka baman kapor haga ne ka jaka ubarit Adelbat ulongru ba om tang mentaka singi ba uwan sedu surok ban pej jela ka jing dang kali ka bala pensusat bat penjenjari ki balai bawan khamtam ki khana skul bat ki balai tre man ka singi herela jan man kapor kumunong mi khmat jonga than ujuwan ban kren ban singi shikino nya kali kamai ba kimdon ni kata ka disiplin khnang bakan om pensakut ki kali kumta ulah kerpat baik kinongnya kali kamai ki baroning pakin subha ban le disiplin khnang ban laj na ka jing dang kali mat kumjuru ulah kerpat iki pret peniat kali hapo ka jing pej ubala kyang bade ban bu saungut ki pret peniat kali khnang ban tila kami ka jing dang kali ha kani ka jaka ubarit Adelbat ka jing dom bulong baka daw ka bapenlong ka jing dang kali ha kani ka circle ka baman ka sngi ka lakta iki babun balang khamtam iki khana skul da ka ba uang baki bakamai running hakane ka jaka kidiban sehi nalade ki volunteer bat pej balada kimle kumta ngin sale da ka bating Sibon ya ki parlo press ki komunomik mat ngamuhun kaman siam ya kabangan su song ayeng tadi tamat su tulum lang rekat ko tulum lang pra rio haya kayang kali kawan margi kani kajing blok kajing dheng kali ngilap pasai sisien pat na ani ka por ni ko pau bakatao pa kajing blok kajing dheng kali na ini circle point balai mission kani ko bang nai keren ka por ban mana kani ka artery ko na Oktober nadap yani song meeting ni ka baru police in charge traffic jong kalum dingjeri di balakyang berkunju na kalian gitu ya dolbar snong jong ki Andrew snong pulun jong dolbar snong mokhar kemudian Andrew snong pulun berkunju ki san snong pulun jong jiao di ngala ya song mengenai sim yang kata ka jingga perkat kalau beliau jemput dalam rekat presiden jong ki iskasil taksi association badon bok ngala ya song nai perkat mengenai bat ki taksi association baro bakumlungin weng yani ka jing dang kali naman kani kadai pangilap wa kidai ki priyo dala di kidai ki palba ida di ko bangalap kuwi kalong bagi passenger hi ki wa hala ka jong kamon baniar ban kiyo bada ka juga poru kumbra penpau dai wei pa inong kren matan baka dai ka kini ki jing duna ka bagi kamon weng dala di nginum da apdu da poi poka spot adu ka jaka baniar ngarin penbiang lupai ki bai kali kenang bakanum long kadau pat pendeng ya kali ko bakta man kasngi kali kawan jongki doki suk jong paiba uluk ulak kham tam me na boleh bawan lemah ni kejaka na du umsosun ra samthia mokhar jayau mokhar mission bahdu mata kham tam mane po morpran ini bentai bari circle ba hilap lu cukup por kadai ba kajing baklai kadai paiba abanong bar kabar tidak ki taksi driver kabale sini point kim dongkam mantan om dongkam mana kali bo kali mulai ne kali jauh sukit be piong running kit be yaki randomly depan kit be ki nomor batang bo pia kali le chai rap lawan ra kata jing deng kali tadi koi kabar ngaku apa keren tak kepentingnya ya police department jong traffic haswa ban pau kata ban pau ya kajing yaro aku ke banta to ngalai ke police department do lai persang ngapor kamdai ko basuk mo na banman ni ka traffic maragi miyo ka trelang ki taksi bat ki paiba kamdai ko basuk den rai nganyai kentu biak banyak peken mau biak police traffic department khamtam me kalum dingjeri in charge wala kyang borsoba ban appoint daki brio ki ba long full time khamtam ngidong kam archive armut mastep armut nasi ru janmit kani de ru prabaje mastep ru prabaje janmit kani kan yarap ban weng ya jing deng kali amakani ga de duty bound and responsibility jongka traffic department nai 30 nai aidau ba ngimdon manpower temuru pat ban manika traffic kani de wei jing kali ba ngai scam ba balakyang khamtami traffic in charge belum dingjeri inle da jong kamram in ai ka clear instruction khamtam yang te bawan ban man ko ki traffic lagi de ki police traffic na po ka department nani ki de ki home guard ki de ban I full instruction baki de bandon ya taga gods
Di bandon ni taka ya taka kejing sulong terai ya kam ko bateri. Di ban kenhit ya kibriu. Di ban keren di ban halak di ban put di kiji whistle. Kemli ban long ki bajam mar khamtam habanya dei upai ba. Bangin jam plat kanum long. Kata di koi. Abar ngaku berkentu biang ke police department tolek no si kamram. Sedang no pengisai ya kani kejing kelut. Nomor kijing kamai bean kijing nyak kali bean ki baklam kot kam sela ki basyirkai. Langi kai yang nunu kali tengah semua bak police department kan le jong kamram. Makin sedang no immediately ban check iki kot isla. Makani kejing nyat iki kali. Ki bambiang ikut kisla ru penwara bun ki kali ki ba long bean, berkiat bean, berkilep bean. Makani ke running area ini turning point. Kabang nang yakran bos kata bagi taksi asian bakin sei ki volunteer. Ndai nga semua bakin sei pat nak kiwei pat volunteer bakin ai ka salary sisin shibanai. Manong 1,000 le si samut oh 1,000 le si san marwai. Kamlong 4,000 samut kamdai ke besuk. Kamar kini ki running taksi kidai maki bersiam jigir clear. Dari kem siam jigir clear. Ban sei ki jong volunteer. Ngasngo ban perken mau ni ko por ko memeli jong ni ka than ngam ko ban snong nong pikai ngam ko ban sukuran ta khtien ringkat bat ki snong bo per do bar snong jong ni ka mokhar pulun bat jau pulun ngade be keren ba nginang aila de ki nomor ka ni hab perkhat produk personal kamai ka ji ki jong ki khamta mani ka unemployment kani ka unemployment crisis mo sutrat ki brio jongi kala tre ki kam bo per denrei ki dong kam ya ka ji trelang bari ko makan ka basai abang adon ni ka spot aku makan basai menba mensuang aku pakai mau ni ka don ka overbridge nim juyo ya ka bania lembah ni kali nang ni ka jaka denrei kam dadon ya ka jing daheng kali ti pol rei mata ka jing long khlamakor ka jing long indiscipline jong ni nong nya kali bar khamtam ki pai ba ngitip ban ni suthu ba borok ni gerki ngarung gerki kila dang long discipline part kata ka jing gerki jing borok ni islam lut ke mar ka dau ngasmu bar pakai mau ba ka jing lap menta jing siam mata gini gidau berit tuan rai kadau bahe kuma nganang sidap mana kani la yang penpau baka jing bun ki speed breaker jing ki rumble speed breaker bron artli la weng no koi kana mat pun weng ka jing thang kali ki ko bar paru ka jing ya yar jo passenger na kadiang na kamon hala ka jong kamon ha jaka bomdei jaka bade baniar kimiar jaka bade kun kiu kani ru kawan ra ya ka jing thang kali kani ko bangi penken mau bade jong discipline driver de bandon ka gods pan keren ya ki passenger bomdei na tu baniar Bade berpembiang lupa ki kabai kali ki jong pi wanom ap adu itu spot berpendiar mar khamtam ni susu nak district administration ru kamdai ke besuk na government kamdai besuk mar mata kajing over populated ki area fair kamdai ke besuk ban wanra kita kajing ya kajing kulut hakaya ke yang kali kawan ki kali yemdon ne kata ka proper parking jong ki kali fair tigi dokam pula di kajing trelang gidongkam pula kajing sutu kajing tiblem khnang ba kani kajing deng kali ngilak ban weng dari driver ki sutu aga jakab din peniar aga jakab di penkiu ki pasanjaru abagi sutu akai habdi ban yar di ban kiu tembur khani kan wanra i kajing keluy mar mbon pat aku i galenti ula ban weng ini kajing deng kali kadi tang pasanjar ban ki taksi nomor kani jaka ka bangayang mentah kani ka circle ko ban expo mission ngilai kren no batengi ringkat dor basang fair na susngi yakiru ban khot berbor hani leku memeli nganum perkhat ida status anu perkhat ga keran ge jonga berjen na perkhat amrat wan yang suruk man kapor ndai namar baka dei nomi pai ba ban hab represent di pai ba aban pai dei ga badong kam ya ga ban ra ga ban yang ko assembly dei ga ban hab yang ru ko suruk jadi lo tanong rim mentah ga janmit ru por saubji ru mentah nyobji ngimpat mi nang ni jaka mungin nang ya keren bat ki polis kumu ngin perkhat kumu ngin plan kumu ngin ajing mut iki ke video banle bangin scam la sai ga step ru jong balak yang dari polis in charge on lom dijeri in one biang ni spot dekat taksi asian ken pait bat ken persang ya kaban plan kuno na kaban taban lapan weng amar kani la dagim don ka jitri lang khamtam e na ki taksi running bawan na keleng ki penta jo kasor di ba kelalong ka jeng ai problem ya kani ka konsumensi ka bang mi khmat na so ba kana basai nga ku memeli dekat isnong bangin hapsi mi karai ba kani ka chaka sisen ka singi sin ka por inapan ay ka order ka patengi ki police department bagi day polis trafik pakadai ban long pitang ke jaka panhap senjar nom sha shu ban perkiu senjar dela da kala poi kita ke benta kan poi ke jingi kan poi ke jingi dia persha iwi we dia mar ta dau ngim kwa ke jingi trelang ba kani ke jaka pinang yo ya berkentiu senjar ban peniar senjar ke soba bandon ke disiplin ba ke jing pen slam ke jong pi berkentiu peniar senjar ka blok lut segini ke jaka jing marja marpar ka bala pen slam lut iki syaki jaka ka bagi di benai bar koi ko ban pau
ya jenong disiplin ngim na dong kam rijing sha ora dang idon kata kejing sengo kejing sotu brio ide pandon kata kejing sotu banginya di kali bangitip kumnu di banyak mana ngi poi ki intersection point haki point ki baron ki lat ide ban yang bakulung no san mitar ide ban plat ya jaka syakamat san mitar ya jaka sedien san mitar kenang ba kali bawa na pedeng kan leit suk kan ya suk sekadiang sekamon tina kata ki jaka ka badai na po jauh pedeng hajan ngedor barsung jong bukhar minang ong baki baro ki private vehicles lani ki local taxi ki bade banwan simu peran ken subha wa numle persya ni modok kam menbu ite man power kemde suki kelung kemde perkat tang simet maka je perkat simet ka kata pat ya kalait kawan ka kata pat gejing man kasingi kanang ye kran berbor ba ya kata ngana perken mau baki balik siapa mo peran ki di banwan ya be na po jiau bukhar kemdong kam ya na po samtia nomor kuman ai example kuman ai kenuksa manta datang kawin artillery ke taksi ke kali ke baron hapo top sah window kemudian berkiu sipo Imam Malim ada artillery dan kawin ke berkiu sipo Imam Malim ada kampat di alat kalong bakang lenti pat yaki spa artillery ke kali sedit kali ke dia mengilap siap dia mengilap don bor ni ai jengbut mengibu dah tu sign board bamdai banyak di ban samtia dengan ngit scam ba kadai tang gajing sotu brio kadai tang gajing iteblep kawan persotu ia kini driver taksi ba kini ban bagi ban peniat ialah ke jongka kameram ke jongki kum ki driver berkum ke nyak kali sepok nglawan ni Jovian Prasin di kamdai ke bekut ringa so bersuk give up no laong ina subut masuk ong baru baca ke baca tabakam suk ke mensi delor tanong rim asau mensi mengarai ke bating ya kani kani ke kentu ya baru ki running taksi di basim yang ni galat jong ni ka running jong ni ka turning point ke balik sport mission ada pimdon ke disiplin kemno kajing sotu ba kajing tiplem ha kajing kaya kajing nyak kali kajong pi kani sisin kasi kan sekalalong kawai pat ka bagin ai ka option bagi di banlong tang jaka ban peniar passenger dan ikat poi ka por ka bagin ai ka clear instruction jadi traffic bagin desu yawan pensya ban peniar passenger dan bagin tiup passenger ai kanong ka free zone area makani kanong kajing perkhat na ka banta ka bit ka biang jong babun balang mar kadang wa kentu kan pam kerpang nam tagi pajba natip bagi ya kerki lu bro di kuat ban poi lu cigi kam ki jam seying chasem dang kloi ri da kajing bam don discipline ki jong pi boro ngi slam lut de soba banyak perkhat lem na ka banta ki wei wan mai perkhat tangan ta jadi simen tungi i marit begini ka ko kodong kam banta kalong ba to sitio artio la kala banong sibenai mo kini ki volunteer kidai ban sei na kaliang jok running taksi kemde ni ki wei pat taksi asian ki baklam penong kam ini ke area mo pi pilong kadau ban create ni problem tengah ada kuat berkentu kerpang ada pilih bom tip pilih bom sonyo pilih kelut pilih malak ngaruh komo mali ringkat bagi senong jong ni ka than mokar terus senong ban pulun terus senong pulun ban ka jauh pulun ina ada ko petenge ban nginum lak ban syasu ini ke caka ban penongkap na ka benta ka kamai gaji jong pi ni nomor kadau rei ko masyukuran do de mo idon ka bori ko nong banuk sa ban kau ban kange kamai gaji jong pi rei ka babut ban nginum syasu ini ke area pen kentiu passenger dari peniap passenger dari bersimi dengan klik hey pinle kata di nomor tak kadau kentu akan paham ba ki taksi driver ki pajba di banyak terilang ringkat tu da sutu lam nokam man ai ka awareness blade ki brio ki blahe basan berkani ke kentin ban ong ba hari la jong lekat bamon subha penduk pendam no nomor kani kanum kentiu pat ya karoi ka kiyo jong ajar penriu jong